Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这去给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气犯罪，是想世纪。Ağzını kandak düşürüşünü bilmeymen. Bizga uxlash yeri keldi. Patlıcık balvan ve onun dərəcədən taşqarı niqablanğıcıları. Po, öz bütün qırmaqı bək beyz ekan. Rahmat Konno, tən hərəkət gündə özünü bir kösüb qoyaydı atamsan. Ha, tən hərəkət bizni küçtüngür qılıdı. Əlbəttə, mən hazır intan küçtüngür. Qarab tur ha. Bu nima ahvaz? Mayli nimali bo'lsin, avval uni chiqarib yetay. Tayyorla. 1, 2, 3. Qani? Rahmat, mən işini küçüb iştirib baxdım. Heç qısı yox Geri. Sana yardım berişini xalaymiz. Sən keçidi küçtüngür boluşun kerak. Şundaq, mən patlıcık balvanğa özgərgəndə bundaq işini heç qanç gəp emas. Onun üstüge mənə heç qandaq yardımla lazım yox. Hey, biz baxçığı tezroq berib, tən hərəkət günüge qatnashaylı. Şundaq, mən bu kichik yağış öy üçün kelgandim. Özübdim neyri olay. Tən hərəkət günü de çeniqsa, kündüzümə naydı küçtüngür bop getdim mən. Çataq buldu. Tən hərəkət günü boya əməldən qaldırıldı. Yox, əsvablarımızın həmmisi yoxduruldu. Həmiz yoxduram da. Şundaq, velosiped, top, tana həmmisi yoxdurdu. Öyge ketməkdən başqa amalı yox. Ondaqda gündüz qandaq qısam küçtüngür bulalayman. Ənsirmə, keşkəsir küçtüngür bulalaysan. Biz şundula çeniqish uskunlarının nə ketkenligini tapalaymiz. Uxlash kimlik əzmətlə. Atlanaylı. Sovuq kechga qutqizimiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Konno bo'lsa, men müşk yigit. Emma bo'lsa, men müşk yapılan kız. Geri bo'lsa, men patlıcık balvan. Biz uxlash yerlik əzmətlə. Bu yerdə çeniqish üskünlərini saxlaydigan joy. Biroq hazır həmiz yo'qab ketibdi. Mayli kimli olsun, u ig'ir xatolik o'tkazdi. Men degan patlıcık balvan, üskünlərini ep ketgan odam mening küçtüngürligimni nihoyat tez bilib qoldi. Mening patlıcık balvan mashinam qoldirayli. Zəhərxanda adamını tepib alsam, hərgiz boşqa yetməyəm. Uzun qulaq. Ha? Mən onun avazını anladım. Ağa tərəf tikər. Bu avazlarının kimdən şikayətligini bilgəndə qıldım mən. Ben sana öydüb berey. Niqablanğıçılar çoxum küçtüngür həm batırıb buludu. Tunda niqablanğıcı? Onun niqabları yutub ketken əsvablarını işiltib çenib qoytubdu. Yaxşımsılar uxlaş giyimlik əzmətlə. Əsvablarını qaytırıb bən tunda niqablanğıcı. Vallahi kündüzü onu işiltidi. Mən mi işiltimən? Biləm sən, mən bu dərəcədən taşqırı niqablanğıçılarımını bağlan sır küçtüngür qınmaqçı. Mən ulağı nəhayət tezla kişini heyran qaldırdığan hünrümünü ügütüb qoyayım. Ulan məngə məndə küçtüngür bulanmaydı. Biz tənərkət gününü qutquzaylı. Bu işini bana tapşırıqlar biradərlər. Sizlər bəkli iflas gənsizlər. Velosipedini bana qaytırıb veringlar. Vallahi bunun bilan kündüz içəni qıdı. Nimə? Tez toxtanglar. Wow, niqablanğıcılar burunqıdan küçtüngür bob ketibdi. Toğra, qulaq asasən mən bilən bilinməz qıldı.
Men faqat asosan dedim Cimo. Endi keyingi mashq maydoniga borayli. Ha, bet o'rayman. Bek qoltiskan Patmanchuq polvon. Biroq bizda o'rtaq qatnashadigan plan bo'lish kerak. Yo'q, niqoblanguchilar qirmoqqa intayin ojizdek qiladi. Men ulardan ko'p kuchtingir. Men bilan mingla. Ko'rgansizlar, bu nima degan mukammal plan. Niqoblanguchilar kelganda hammani biroqli to'rga tushiramiz. Meningcha bu chora asqatqudek. Albatta asqatadi-da. Chunki men cheksiz kuch qudratga to'lgan Patmanchuq polvon. Qarab turinglar, ha? Sana rostila bizning yordamimiz kerak emas. Albatta kerak emas. Bu plan menda cheksiz kuch qudratga to'lgan polvon uchun tayyorlangan. Ishkala orqalariga yinib turinglar. Sümürgüç. Yaxşı qıldınlar. Sizlar nihoyat tezlar men bilan birga mashq qilasizlar. Hey, tunda niqoblanguchi. Jazm qilamanki, sening niqoblaring meni yengolmaydi. Cho'qim yengolmaydi. Ağlab turinglar niqoblanguchilar. U ablahni tutib kelib, o'zinglarning taqdasiz mahoratini ko'rsatib qo'yinglar. Patmanchuq polvonning niqobini tushuniri. Qo'limga tushdi. Daridan tashqari kuchli qol. Qaranglar, men nima degan kuchtingir. Qarsa muhtoj kiyimlik azmatni holdin ketay deb qoldi. Sakranglar niqoblanguchilar. Biz sana yordam qilaylik Patmanchuq polvon. Yo'q, o'zim yetishiman. Men cheksiz kuch qudratga to'lgan. Patmanchuq polvon. Ko'z oldimizdagi ahvoldan qaraganda mening niqoblanguchilarim rostila sendan kuchdan Ensirma Patmanchuq polvon. Biz sen bilan birga chiqamiz. Yo'q, o'zim yolg'iz yetishiman. Sening teximi kuchtingir odam bilan mashq qilgan bormi? Amisi men keldim. Ha, bo'ldi qisangchi. Men faqat mana mushu bir tal barmoqim bilan seni yig'alayman. Darajadan tashqari niqoblanguchilar uni tutib kelinglar. Patmanchuq polvon. Biz keldik. Qaranglarchi, bizning yana yangi chiniqish uskunamiz bor bo'ldi. Meni tez qo'yibdinglar. Yaxshi qildinglar niqoblanguchilar. Sizlar bag'on siri kuchtingir bo'lib ketdinglar, Juma. Nihoyat tezlar jahonda sizlarga raqiblar qolmaydi. Albatta, men buning ichida emas. Patmanchuq polvon. Chatoq yo'qdi. Chatoqda men buzib qo'ydim. Men asli sizlarning mening kuchtingir ekanligimni ko'rib boqsin degan. Biroq buni hammamiz biladigan tursin. Endi bizning uskunlarimizni qaytarib kelgan boshqa amalimiz qolmadi. Sizlarning menga yordam qilishinglar qo'shilsam bo'ldi ekan. Darajadan tashqari niqoblanguchilar shunday kuchtingir tursa, ularni hech kim to'solmaydigan bo'ldi. Ular bilan birga vaqtda. Mening bir amalim bor. Niqoblanguchilar birga vaqtida kuchtingirkan, biroq bizmi o'xshash-ku. Uxlash kiyimlik azbatlarning maydonga tushadigan vaqti bo'ldi. Menda bir chora bor. Patmanchuq polvon menga atrofni ko'rsatib keldi endi, shuning bilan men bu koni orqabchin tepib oldim. Senchi? Bir buzuq velosiped. Faqat mushuli bor ekan. Men yili qolmagan topdan birini tepib oldim. Mangayli. Dal mushundaq niqoblanguchilar kiyimchanliqinglardan rohatlanyapman. Hey, niqoblanguchilar. Bu yerda sizlar texi ep ketmagan chiniqish uskunlari bor. Sizlarning bu aql-tinglarni hech kim kerak qilmaydi. Sizlar kerak qilamsizlar? Ha, bo'pti. Asolaylinglar. Sizlar shundoq kuchtingir tursanglar, nihoyat oson ilib olasizlar. Sizlarga rost kuchtingir, agar biz birlashsak, mana bundoq bo'ladi. Endi sizlarning uncha ko'p odaminglar qolmadi, shu ojizlab ketdinglar. Nima?
Yana neçisi keldi Patmançıq palvan? Bu eng ahirqisi. Tanda spirk qanati. Bo'ldi, qan, qulog'ini taq. Sizlarni bu qayta mushu daraxtga esib qo'yay. Sizlar eshakka qocholmaydigan bo'ldinglar. To'xtanglar. Men sizlar bilan emas, ular bilan mashq qilaman demoqchi, uxlash kiyimli gazmatlar. Ma'qul, sana navbat keldi. Kelinglar, niqoblanquchilar. Sizlar axir ular bilan birga mashq qilgan bo'ldinglar. Ha, hammasi bilan tanglar demidim. Tez, uskunalarni qaytirib ketaylik. Ha, darajadan tashqari niqoblanquchilar mening endi mashqim yo'q. Ha, o'yjam. Çeniqsiz bo'lmasa, ular nayt tezlar xosiyat iqtidorini yo'qotadi. Agar shunday bo'lsa, ular o'z kuchini tun niqoblanquchisiga ishlatadi. Tantani qulayli, uxlash kiyimli gazmatlar. Har bir tunda kechida qizimiz dunyoni. Tönörket gününü oңushli qoldi, qutqizib oldi. Hozir amaylan cheniqib texmi kuchtingir bo'ladigan bo'ldi. Albatta, unchalik kuchtingir bo'lishingning hojati yo'q. Bo'libmi do'stlar, sana yordam qilgandim.